Pozdrav ekipu, pozdrav ljudi, pozdrav od mene, pozdrav od Leonarda. Evo nas u novom danu, pripreme za utovar, pa idemo sa prijavom i pošto je on prvi puta ovdje, pa će onda on to rješavati, tako da neko iskustvo stekne, malo vidi kako to ide ovdje. Sistem čisto i tako, pa smo napravili i broj utovara, registraciju i sve. Sad bude on otišao na portu, ja sam si kavu skuhal i onda idemo lagano na utovar i kad se utovari put prema Njemačkoj. Pa idemo ispratiti i ovaj dan, dupla posada, znači vožnja u duploj posadi, pravila duple posade, no danas nismo, nema nikakav, bar kad su dva vozača u pitanju, zahtjevan dan, tako da ćemo mi to spičiti danas skroz nekih 10,5 sati, 11 vožnje za dva vozača, to je mači kašalj. Pa idemo lagano sa prijavom i na utovar. Evo, da on se prijaviti. Uglavnom, dok on riješi prijavu, ja ću paliti kamion, tako da smo spremni za polazak. Pauze 13 sati i 24 minute. Moram reći da je dobro, ali nekad sa dva vozača kad je kartica, pa neki put zna nekakve izbacivati poruke i tako, ali uglavnom ne znam, na tahografu je pisalo sesija nije dobro zatvorena sad, ali na ispisu se vidi sve ok, tako da nadam se da je sve i dobro. Leonardo dolazi. Veli. Ok. Pazi na tenisicu. Još čekaj malo. Dobro. Znači, državu smo pokrenuli, radno vrijeme smo pokrenuli, malo čekića i idemo sada, idemo unutra, idemo na utovar. Tu sad kad sam parkirao, sad dvije klocne s jedne strane, dvije s druge, ne onak skroz nabiti se. Dobro, tako. To je to i sad čekamo. U stvari sad bi mogli i jesti. Evo, to su pripreme za polazak. Tipkanje, Tako da vidimo, ovo je osigurano, dobro. Tako i spremni smo za krenuti. Ljudi moji, sve opcije su sređene i možemo krenuti. Dokumentacija provjereno, preuzeto i lagano krećemo. Koliko imamo kilometri? 290. Dobro, i malo kad idemo van rute, to koji kraj, znači mi imamo 40 km, idemo drugom rutom koja je 40 km dalje. Sljedeću lijevo. Sljedeću lijevo. Dobro. Pići. Vozi Miško. Evo nas
nas sada na ulasku u Austriju, još kilometar. Koliko imamo vožnje od utovara? 2 sata i 15 minuta. Lagane vožnje. Sad ćemo tu stati, samo prebaciti državu na Austriju, tahograf. Pa ćemo vidjeti je li ima tamo možda kakva kontrola. Nema. Ne vidim na onome gore tabla da nije otvorena. Lagano samo. Tu desno išao, tam napred prije onoga pa desno unutra. Tu desno. Da, sad tu desno pa tam ispred onih auta negdje s lijeve ili s desne strane. Negdje se budeš stal, samo prebaciš zemlju ili ovdje tu desno iza ovog auta, tu nema nikoga iza nas, tu desno odmah možeš. Tak. Tu samo stani. Rekalkulacija rute. I prebaci na Austriju i to je to i pićemo dalje. Evo vozimo se, znači 2 sata i 15 minuta, on bude potegnul još jedno 2 sata, sat i pol, zavisi kako do taverna negdje, tako da malo više bude on vozil. Mogu reći da je, jesi na Austriju? Mogu reći da čisto ok se meni ovako voziti. Ali malo ću ja odraditi sve, ne malo, jednu šihtu. Tako da, onda negdje ćemo se malo pojesti ručak i ićemo dalje. Uglavnom danas idemo skroz. Je? A? Je. Je, prebacio se. Možemo dalje. Evo, znači. Da, ok, pićemo dalje. Evo, ušli u Austriju 14 stupnjeva. 14 stupnjeva? Znači za Austriju ti je specifično neke stvari koje osnovne moraš znati, ovo vožnja, ali znači cestarina ide na Goalbox taj kojega mi imamo postpay, znači kojeg dolazi račun u firmu, neke firme neko ima prepay da ga možeš puniti na pumpama ili negdje na granici, uplaćivati po 100-200 eura, zavisi koliko trebaš. Imaš dosta dionica za noćnu vožnju od 10 do 5 gdje je 60 ograničenje, znači, a negdje 80, to su one specifičnosti. Inače kod njih je sve to i kad su nekakvi radovi ili obilasci dobro označeno, tako da meni je Austrija za voziti, a i kaj se parkinga tiče, mada to si već vidjeli ali njihovi su parkinzi dobri i oni dosta ulažu i ti Aspinagovi parkinzi i WC i tuš i čisti se to reći, tako da Austrija je ok čenito. A ostalo znači pažljivo. Evo ovdje vidimo malo nam se i snijeg spustil, tako da podsjeća da zima brzo dolazi. Pa da, čuj, gore je. Kolika temperatura tu? 9, ne, gore. 9 stupnjeva, ljudi moji. Nema ljudi moji, opet ja vozim. Pa to je nevjerovatno. A? Jer misliš ti uopće voziti?
Aj, voj. Ja sam svojan vozom. Da. Još nisi. Još imam mi vožnje. Dobro, evo ljudi moji, evo nas sada još malo i tu smo na granici Njemačke. Sve ide po planu. Najeli se jesmo, malo smo se prešaltali, sada malo i ja vozim. Ne ide tamo recimo do Augsburga i onda opet Leonardo potegne skoro do Istovara, tam na pol sata. To će biti onda, to je današnji plan. Danas bude sve išlo ok. Eto. Evo nas i na granici. Oj. Pa firma sve plaća, koliko sam ja čuo. Pa sve znamo, 7 dana. Tako, ljudi moji, evo, malo sam van sebe jer su tehnički problemi sa kamerama, sa karticama, sa snimanjem, tako da od toga sam lud da ne spominjem sada do kraja. No evo, došli smo do kraja današnjega dana sa vožnjom. Parkirali se, nažalost, zbog problema nekakvih sa karticom, sa snimanjem, sa aparaturom. Taj dio nije vidljiv jedan dio kroz Njemačku vožnje, zastoj i tako, nije bilo nešto ekstra, ali svega je tu bilo ono što sačinjava ovaj posao interesantnim i zanimljivim, onak. Tako i sa parkingom na kraju. Parkinzi su puni, pa evo ovdje smo na Autohofu na Vornicu i moram reći da jedan od zadnjih mjesta smo i tu ulovili. Parkirali se, malo sumirali čitav dan vožnju koliko smo odvezli, nije bilo nešto ekstra zahtjevno, za dva vozača 700 i nešto kilometara, 10, sve zajedno imamo, ne znam, možda 11, nemamo ni 11 sati vožnje, 10 i nešto, tako da to nije bilo nešto ekstra zahtjevno, ali bilo je znači i sunčanog vremena, i kiše, i hladnoga, i vidimo na slikama i snimkama sa taverna i snijega, gore 4 stupnja temperatura, tam dok smo pauzirali, tak da vanite onak dobro protrese, tako vrijeme uglavnom evo sada dolazi, sve kraći su dani, sve hladnije, sve više bude kiše pa onda i snijega, to nas očekuje u ovom periodu i na to se moramo pripremiti. Pazite da Weberi griju, da grijanje radi, zadnji su momenti da se to provjeri, da ne bi bilo i pokrivanja, ali velim, i na to treba voditi brigu, imati dosta i toga. Uglavnom sada da ne idem daleko sa teme, evo za današnji dan to je to, koliko je ovdje vidljivo, malo vožnje, malo našega rada i tako kako je protekao ovaj dan, a sutra nadam se da bude sve ok. Veli, rješavat ćemo tehničke probleme i vidimo se sutra, vidimo se u drugom videu, sutrašnji dan, treći dan našeg putovanja isto pratimo. To bi za ovaj video bilo to. Pozdrav vas Leonardo i Gile Kro. Pozdrav ljudi, čao.